ke National People's Party Jante Hills District haka pratarik Risau Arja Arpusau kala penbena Paidbah bakala pelat ya ki form na kabenta ki nu ki bre ki bakwa ban ya khon ya ke election MDC ban wan siang dorbar thau an ke Jante Hills Autonomous District Council. Kini ke jing penbena kedai hadian baka election committee jong ke NPP Jante Hills District kala dep song jingalang haka bakalai don lang daki MLA ke parti na rilum Jantia bakan thop yo ba snyau bahalang dhar uba coming one ambon ke kong Santa Mary Shilla uba Wailadmiki Shilla bat kiwe. UMLA ke Juwai uba Wailadmiki Shilla uba Deru State Working President ke NPP kumjo District President Jante Hills haba penbena Paidbah ni ke sengi ringkat ke jingadon lang advisor ke parti uba Thombor Shiwan uba Deru Chief Executive Member ke GHADC Nalor kiwe pat ki dekat ulaong baka ni kadang day tang kawat ke baningkong baka parti kala pelat ye ki form. Kini ke jingkhot tap Kyrtong kan deiru na kabenta kitu ki bedang long MDC jong ka parti NPP lada kidang Kwah ban ya khun biang na ke NPP. NPP Jante Hills unit hiro ko wi Kwah ikon tip chak Paidbah woro wa hadin ga dep ya chomi ya ka election committee yong ka Jante Hills woro ko wi ha ka jing lang ka ha ka jing yalam yong ma Snya bahalang dhar hak jingi lang yung coming one ombon MLA yung ka Raliang constituency ka Santa Mary Shilla ka MLA na ka Sutengah Saipung bat niliang yung kam state working president bat kam jole u district president hak jingi lang yung ki niliang yung ka party darai wa upelait no ya ka first phase yung kanika application lani kiwan kiwa Kwah u yale na ka party NPP hakani ka election MDC yung ka Jante Hills Autonomous District Council. Taka teto ka jing pentip na kaliang yung i but kam jole na liang yung i na doon ni kasni kam lang ba kamo pambanay ka te yaki application naman dasdang uyo na doon ni kasni ka pratarik yung banay Oktober arjar arpaso but ukut ko hado ka lep hawiterik yung uni ubenai Oktober yung uni usnen te ya ki candidate mo ki aspiring candidate dan igwan ki Kwah u chim ya ki application ye ki yo na ka office party ki yung i ko heni ha latrubo nado ha ki office hour ye ong nado ka chpawaji hado ka sanwaji man ka sngi ha ki office hour na nado ka Monday to Friday te kita to yi ki jing pentip na kaliang yong i kam ka party yong ka NPP na po ka West Jante District sin da wai ka application mo da wai lang i waro temo dang bayi QM lani ya ki wadang Kwah le temo i wai lang i waro temo base ka lor unto ong mod QM kat ni temo da man lepa bai henry kam wai application te ki apply gi teman hadin ki apply te ka party da rai bon bai yung ko first list ni bha ila Kwah chwai ni bha mo kar kam man kat te dang man go totally go thamme ye ong jan i to first party ko khot ya kini ki application ta kam man kat te da pa i ya response ni bha ka punur go ni bha mi ti boy ni bha kani da first phase te puti bi hado kat won ki wa daw apply pu ye wi te ye nei te i daw pa i kat kam response yong ki một cái candidate boy you man boy hagani first phase de yo ye pun worok ki sit the boy the smart you announce the boy ye ong daw em ki kat tu kat ni ki sit boy ki wa một daw hab ye perkhat i te kam man kat te một ong daw pa ye response yong ki nong apply te de mete dio pun bi ye ka list nei liang yong i hi kam man hi kat te ne ba i một ong ba i ne ba i pu yo mo de ki proof le ne pu em yo snya wi ne won ne ba kam man hi kat te do ne gus ni yo ro ki MDC ko em lang ba i một scam gi bat kam jo le yo dang ye le ki kre ne benta ke im lang sa lang bat kam jo le ne benta yo ko party ta kam man kat te hi yo em kai te i won henry le de em kam i te le ne ba hau khat do chong ko mon ka yong ki ne ba im ye bi ong to em kat ni một ro ye le ki le ne kam te ter ne ba hau khat do i le chong i le wa wai khnang ye ki application le khnang Kwah yo to ki won ki wa dang Kwah ye le na ka party bat ki won boy em kam ki tele im ye wo tang henry hado ne gasmi im yo ka report ko kam ki te
Ho mut kate to lukat ke yong ika party henry woro ika party ki jan nang kom ki kwa be ki yo bru wo kwa Shakri hok yo Paidbah ne ba ka ni to ka kam Shakri yo Paidbah the no doubt how Shakri yo Paidbah wa le yo di ki bru ku de experience ha ka mo ha ka kam im lang sa lang ha ka kam wo sanchar khadar bat kam jo le mo ka take expectation yong i tang wa im tv mon ne ba jing expectation yang i ho em bai ko u rap perkhat i da kita ku da em ya kata experience bat kam ju em ga start ka tip mot kata hi ka main ko i expect i kam ko party wo yiu Shakri yo Paidbah te ultimately ne ba ha ka kam da tip hi ha ka ni mo sanchar ha ka constitution yang India membu ko wa to la dam MP ki tel MDC pi apply te in kam ka party i kwa hi yo ya ki candidate ki wa mot ki wa em sket ya kata jing thrang wo sanchar wo Shakri nei bentai yang Paidbah Bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shet ye ki bale hi banai kita ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya